Omwana ogwo ni Samuel akamumpa w'emyaka 9 y'obukuru. Tushabomwe Juliet. First of all, I want to confirm that we arrested her and she's in our coolers to help us in the investigations going on about an alleged case of attempted murder in Mitoma district, and the victim is called Akamumba Samuel, a male juvenile of 9 years who is currently admitted in Imbarara. Bwanyuma y'ebyo nakubaho n'ekigambo ngo omwana katandika kushasha omunda ati ono kwemukishe kuterera ibesimu ari kumanyisa ko omwana yashasha konka wanyuma y'ebiro 8 omwana ari kutanyangwa kikajemeseza ishenga z'omwana okumutwara hirwaro aho omwana yaderire kushemezibwa etiempitirize kamucimu cyo mu bunero bakajimuha munengaro. Omwana ogwe yije yakwatubulira munda yagumana shasha munda okusya obu tushikira kugira ngo kati mutwara mu irwaro yerukweyongera amarwara agabire naza mumwe rukusingaho kucebera twareba obuliro bw'umushasha munda. Bwanyuma y'akagwaka abashobo bakahaburisha enkazi w'omwana okuronda sikani bakamumurwa munda aho akagwe kabagwerire. Tunachirema mchebera mwana bamutumu sikani bamusikaninga dokita yashanga ngo ayine bitirizo munda na bwanyuma y'icyo dokita yagarika nyongeza yanjye mu genome x-ray umuruke wena turebe chikumu ekiyareba cyabana cyo kirumu twamutiramu x-ray nayo yatwereka ngo umwana ayine bitirizo munda. Na bwanyuma omwana akirukandizibwa hirwaro lyambara Referral Hospital atakigamba bate bashaho nuko kumwihamu empituriza na mukaga ezibire za mu cyumuseramara n'ebyo munda. Empituriza ezo abashaho batugambire ngo empiturizo ananina kandi nabwanyuma kutumugarire bamugaro mu sikani bamugarire nabwe bashanga ngo inezinde z'umusugire mu bwanyuma yo gumana shasho munda bamushanga mu zindi ibiri mwene cyukumanyisa nzibazibire empiturizana na mukaga empiturizo nyonserebero n'amisho ganje empiturizo ezo ni nyinshi. Omwana agambire nko kumukisha yabire na murisa mu empiturizo otiroho no kumukanga ngo kwari kigamba na Mosi. Nyowenka kaguza omwana na mbuzaje omwana yangambira ngo ko gwenka bakirisha ko buri abene mbuze bigambire akangambira ngo aka step mother we akabaro ndikipapura akizinga mu empiturizo urupapuro rw'ekitabo azinga mu empiturizo neni amuhereza ngo amire kandi akaba amuhereza bushera n'ingamizi ngebi yabira muri empiturizo. Simon ishe omwana atayira mukazi wo gunyakutekatekwa aho yayihakana ebyo ko omwana empiturizo. Kungambira nawe yangera twonkogo omwana atanakozesa amakamini kuryamo atumwenu ndi kumanya empiturizo kwagizirata ukwazimize. Ibaho omukazi ogu nagira ngo omukazi ogu akaba yagire kusyaho omwana ogwa kabi biti yamwerekeje munonga. Omwana ayine yonyena omukazi kabe namanya ngo omwana naterera ari nyene sima mwakora ninga si ayine obuyambo bwakwenda kumuhereza omukazi oshanga kitakumukora narishi agamba ati yana yenda guma kwiza kumureba ataguma mbugana nuko amurebera yatwonka ati nkumwendo makabi kugira ngo ayize magerata. Juliet obwa hata kumirwa polisi ya Mtoma kandi kuza kukwate byona ashanjirwa ari kutera aho kwiruka. Famire kintu cyo kitkozere kuri munonga omukazi wo gutubensha bangu cyakomeresha basika mazime kintu cyakozere omwana wize tikibire kinunye kandi kishemiye mwetubensha bwo omukazi kucyakomeresha basika mazima akakomerwe akomerwa hari mwentu cyabo buyambi bantu mwe bwo mukazi numure kintu cyakozere omwana mukozere kintu kiri munonga ukora hamwe na polisi na DPP na koti bango umukazi yakoroka amateka gakuragiye kandi nuko yavuga umwana mazima yafuna justice aho umwana muto atine rubanza akushanga mu nakoro ikintu kejo n'ikintu cyose kandi nabwo gutera abantu maranga aba district age n'abatari ba district age abakora ibintu bituma
y'obutujukejo kurangurira yabayitisa bareka abantu bona bangira amagara abantu b'umusomo ngo kuba n'amagara twahikahirwa rugambara Regional Referral Hospital konkabashaho bayanga kugamba kamera zitu nobwako bokwate bishani konkatatунge bishani byahasimu ebire byamutirwe abanyabuzare yaheza kurugwe mu theater kushemezibwa gasha kwa Mike twakire Mike atwakire webare munonga omurimo ogoro mu nokora agonugo makuru kurugo muri mitoma amakuru gobsasi kuchira munonga watamuna nako buntu kitari cyo kugira ngo riyo muzire watamako buntu norengu eche chikore chibireho mazima necho butuju Jembozi naza kujesi baho ninzakora that is too much umuntu kwefura nkotazire umuntu kuteta mu kiti cya mutahi wawe kuba kuba niwo zira umwana ari wo muntu bakamuri symptoms onkezo zona umwana wakakora mushango ki okugira ngo akazarwa tuwe yaciremo kugira ngo azarwe kandi ohire hecho umwana no mukuru yakuzire tuwo kwehera tuwo kora ki umwana kuzire nayirebera naye nabisarenda natahamiza naba naririsa nabyamba tinkurebe cyakufunduze if anything ahoro no wishe kugira ngo ni wafurikire neka wadireta wagitaho nabwecho no wamarana no yaturo wawe no cyakwakiriye cyo timfuteka ngo okabe no hika extent iyo kushanga ngo okore ikintu cyo kuhika ngo kucyabana kingana empiteze cyo yorukureba neraka kutambura mu blood stream no yakoberyemwe umuntu akajimira neraka kutambura umushagama ushanga ngo umuntu nabasa kubatacicira konka habwaruhanganye ndamukazi we ngo eco kerebe ahora aborohona ninga bacikutebeze konka enewe no cimanye kushanga ngo umwana oshyira ku muri symptoms zo kwingana zitizona konka rahahurire nyendo manye ngo rahangana kureba kandi aje kwereza punishment yerenjero kwetegereza ku buntu habo kuba bajanga umuntu cyabiba nico cyasharura shabangwa amateka gakore ugwayo cyahika ahashongeji ntumana n'abana n'amateka giguru nishabanga kugakushume mukorero yaboke ci yakora reality cintu nyenda manye nkenteka yeye and of course ntumana n'abana binjo bunda baryoko yabari muno basaffaringa ubundo mu mikono ya ba step mothers babo nchinchenda mazima bakishebo ncenda chibe echo kureberaho amateka ntushaba mbugagire okugakora anshongeje kose banyitwe muterece mwashanga twazira abana murece abana tubakuze then bambaza garuko wishe bagarke bakuzakuzire batarona nabisha bakuja tunyonya ndabana banje bakuru mu mukemwe mperezo mwana wanje nyoni mbasa kumwerebera and he was shanga anti wo mwana wari bajata kutura mu makago n'wabanze kurebeje ishenkazi nanishe wenye nari umunju takarebire takumanya ngo mwana nabana ashasha nchimaisana namakagito gari dysfunctional abuka at least anti wakuri atasheme kwa namangu mwana na ashasha rera kafaka mtaro mirad okija tunyona mteresimu yabi hakana ona mazima after all those days we kind of have twatani abuka bajana na divorce cases zibire nyinji twatani ucereka tuteho kutwakubasakuza abana mazima umushija wanoreba ngo mwana toka mbasa maybe na no muntu woyine ngutayangu habuka n'abantu batumanya aja tatoriya namuretero mwana mashoto mwana yagamba na nyina wamutera to kwenda nyina agirece yamusinchira banestabo obani penzi obani penso zo mwana we munaza kora P7 yamusincha success card watungana ato mwana umuntu kogwa no kusigira mwana wawe abashisha ni mumte mutwana twabeshengereza mureke kuzaro kwe mukareta mukarundo mukadeni mukateka teka ngo things are okay they are not okay empitiriza nana munana narunda no mchipapara naherezo mwana namira I think that was too much noburi yakubari yiharuro kwingana ki bazima wakorecho imbanye n'amateka gona gargeyo twaza kwakira Gideon Senyomo akasheshekera izoba turebe umjenyi witu akashesha ka wena tuganirira ki tukagire ki twamukopaho tukagire ki twamwigaho ahabo kuba to kubasa kweyemerera wenka mbagira ngo efretatiza ehemuro wabo ngwen Gideon twabakira obundi nyona jemimana barana tukagire ki twatasya omukasheshaka
Wewe mnonga Sister Charity na Jemima amazina nsenyumu Gideon niwo muri wa TV West akashishikera izoba akashoshoce no murimo gwanje konkabwa kirino ja wagamba nshonga y'abana inshonga yo nabana ko abana binji bari mu cyumuro tubakagakira amashomero bagarukayo ebero abiri na bishatu okuja Ministry of Education mununga abo ba holiday aba bakora ari amashomero kungata kusibizeyo ino mu cyara Fiona ogun counselor ni mission coordinator kana ningambe byo abo hansi ya Besenia nyinda tumwakira nje kutuganira ku rugakasheshe nerizoba na munungi wo muri bwa TV West ari natureba oshimo kuba nokora ki ombwire inko Madam Fiona, orirota mukama wita simwe to live at TV West. Mukama simwe munonga owishe mwe Gideon senyomo nakushemererwa Fiona cyo hairwe korana Besania Sako ankomhumuriza mission coordinator when hati yo Besania kajuru mtana zindi ajira mune cya mission kugira ngo tucy'abantu bitu tubahumurize abwaba bine business zabo bine bizubu mwentu ine mu department hati ninyo kukikura wagamba kuhumuriza tutankiraho ibyo mwihangano bereba trade order abeji bari amasho abeji bari umaka gabazire babo abazire bari no baronde cyo kora kibuzire tutankiraho namazima habiro kurabanamo haza kwango haza kwatsiga emtuma yabinje harire hakuba ni 20 bantu bireba kuno abazira bamwe bayebine loans mu banks nagambe cyo kurebera nka Besania konka babirutya hazo mu kubirutya ko hati habaho kuteyishka konka ecyango no kugira ngo muhame tukarabo mu cya covid deruka shweki tukarabo mu cya covid ayiba tukingire twena tukataha hatine nakanyonya kabene kashuriza heru deruka shweki amashomero gakakingwa namazima embera no bwebireho no bishyikireho ntwesigara hanga mnonga mbone no kugira ngo mugira amatsiko no kwikiriza kugira ngo ejembera nayo neje kwaho rero byaheza kwingure nabyo hati tugarike mu kushimirwa kwitwa butoje abana baryo mukanka hati bahumire bemererize mitima umwe nibebuza hakuba bazire bonkamba jangu twaza gukora ki wakigambo ngo kumurika kuri hikwika hati isabiti turumwe kwijarugam nabishaka in fact bo hati nkaba candidates P7 senior 4 senior 6 bayombaga kayo this weekend konka habazire in fact nkabensha baziye kugira ngo waye shango tine kirukumara hato tafaga sino ko mwana kagenda atyo nase no kugenda nayishimira buri kwikayo hate cyo warakore kwataka cyakoyine tikuteka ngo namazima ko kwikanga yishomera abashomesa nabo besharinga mu kakantu konka ibyo ntubugana buhoro kuza nitwe no turinka nkabesa ni hatu kokweri umuto ineroni tokuza kumkambo tubatikingire kayo bamugarure akubona bije kumwemba mboreka gutabunka mbabazi yo bareba ngo bakwira umwana uriyo nondagaci ameza ashatu tine cyo muhire mbone bije kugira ngo mugaruka no mwana wawe hatu bamukusindikira umwana bamusindika to kumanya huyaza ko ijana araba to kumanya biyaza kuraba mwari kugaruka omwumbiye nga pocket money yo mutwaro hatu niyo yaza kutemba kugaruka nayo waba noreba ngo ebiruho tibiri kumara omuzire nani kushaba izo byo kutwara umwana yishomero yehangane oye kwatir ogende nawe hikayishomero oshitame n'abashomesa oshitame na headmaster omushoborere mbera omugambere kibeyireho omugambere kiro kandi promising ntikira kukunda ibintu byo buhandike yo wando joti mpampandike nye committing kugira ngo naza kugenda kuronda kasenta ko nkareke kandi yo mwana nyaburawe tingumanya ni mangu abana mbabariyo abo bwiro bwo bariyo bihumuro abo murembo batani bakira active na mungu mu ndembo konkara nacho kirungi mazima namazima ntubantwenda mukore senyomo konko mwana iyo komzira hato goryo business tunini yo TV yo giteke hariya ukore minwa iro rukureba konka ogo mwana wajangu hata imucaze nka hativa kasheshe no basa kore wakareba ningori no kareba mweto tijore baka wamboche mwine ngakarejesha
kugira ngo akarebe ahuro habuze ngo ningo kumurizwa ngo konka tikirungi kugira ngo mwana hatkore wimka iyo mzire waza hamurimo waza gukora business zawe umwana wa msigomuka derashita ma TV akagura kata kandi remote niwe controller ariyo mundetere cyo kunywa mana akora order hakuba no mwana umuka ibyo tinkubye nini mbishaba kureka ikinanyera gambo abana no kugira ngo abana mu manyembera hariho bwo mwana arukubura kumanyika yarukurigamo haza yabatajimanyire naija kuruzo muzire from day one omuzira yecu ijagura ronde nakasenta kakwereze hati yo mukugenda kwawe to kwenda kumanya no wabyohurira senyuma tima wabikoziro umwana nakayishomera teranye na ntenda sente za photosynthesis hakuba tari kumanya harukurga mbone no kujangu abana mumanya himurukurga mumanya himurukuza mumanya ikimurukwenda after ninga bazire tubakozere muga gwa ku isi abana ibakuruga naho hibarjere ninga abana nibabakuruza umumbera yo kubiho echo nacho kiruhu cyo kubanza umwe omuzire nayenda nkakwetekaho umweke cyatari arhobto abetukuramba tugira ngo itwa bazire bitu bayecwijagwire bakatukore kitura hati bakecwijagura mbeno hati nanyenje anti hona bakabanzira kayishime ndine nga pocket money ntirero nkato mwana nje agenda tine dero shanganiza kwekora nyaburawe niza kombeza niyo ntumumpaka ro kwenda umwana agenda na pocket money yubuza yishomera hato mwana yarebe cyo ngo basa kumugwera higuro muri ribanje ari kugira ngo oze kumuhereza akasente ko kurya tonon som second term yo bururu amashomero benini pura nkabata abantu banje mbangira ngo hisha candidate no ine kumeze mtware ebiri wota kwenda ngo bakufutera umwana nzati mazima mama waza kwezi nayo bikire mashomero waza kwezi mbo ine kugenda na miliyoni aringo chi primary second nango ishomero tindar gambe konka umwana nzati nanda kwesimba no ine gumbereza miliyoni kugira ngo ngende nayo hati nyebuzo muzire wawa kwata miliyoni kachezo mwana ngo agenda ya ishomero kwesimba ngunaza kurondo bururu hati mwana ija kusasa ngata kugira ngo akuganyire oshanje na byato muzire wanje tayime hati nito bazira hamwe ntiko mwe tubiye uko warebera uka clipa kabe karabire nkajya ngo mwana akashawa pocket money ya 1.5 ukubaje umwimire umwana yayihanaka yayita nibyo nkebyo nito bazire umwe no birabebiru nyabara mwe tubyine konko ahitura kome kubyitsa abana no tarakome kubita kugira ngo ncyakare otashanga no mwana naba creative naba innovative kugira ngo aze kugiye kiyahanga nubwo ari inko mcyumuro nkeki ajya tukaze ka factory ya Besania mbe nindara ninsaka hunga mbona katwaro ko kugira ngo nyetwara kubona mangwe sha yarajya tanaza kuzayishomero akasente karo ubu twija kwendera ebirebi turebere nka all sense baye no mushomo imishomo keji abahara bazya batakufaye kutaye imishomo keji na sinka abano imishomo keji akarunja kajirimu na mnonga no mahati atije mutaho nabazene bakore kina kiriya je cyo abagame na mnonga imishomo keji ya nebaho baje kibahwera abana babo abazire nimbeshengereza mugume mugezeho kugira ngo mbe updated nabwo mwana shanga mutari updated nabwo kugira ngo mba mutakuza yatinka all sense yatakuzayo tarkwija kumanya kiri yatari mushabi mugezeho kumanya ebinte biruho ahakubo gwiro gwincha atinka Besania ne cyakutebekana so mushomo gwa buri cyumuro oba umwako murundi nkagumwe batebekanisiza abana nkaba bahumwire namwe katunosha kiriyo bariyo mbakitebekanisa nyakiza ha factory yabo kugira ngo abana bazeyo ahakuba kubarukuzayo nibegereye ibintu byingi tubantura nkatubineyo umushomo binabegeza abarunzi kugira ngo umwana no bakugenda ine bizubuki naje kubona warabsharing nawe naba nayigirwa mugezeho kugira ngo mumanye ecyuruho hati mumanye ebirukwana bigendo mishoba makanisa oba makerezia oba ahamzigite nayo nitekateka tubakubura kutebekanisiza abana beitu kugira ngo emishomejo abana bajejumbiremo ahakuba kubarukuza yene bagira cyangwa kibihayo abana nibabare mentally ill oshanga atubaka kuko yabona umuhumuriza omuzire naje kutina kushayarinjira konka ko mushomogo yabona umuntu ko yamwegeza naje kujya nasharinga no nimbaza kwerwa no bunda abana nibeyita no bunda abana mbaraba batashime kuba mbarabamo abujya ngo nibaburgo kwerwa Senyo Gideon ngo mazine yo muri wa TV West zabashahe mu ndakika 36 kuja shahe yanje
utwendera kamka umuheru tugaruka mu studio yebare owishemwe Gideon ni munywani wetu kandi no kongera kushaba abazire kugira ngo twatandisize hamwe mukorera abana beitu tureke kubarekera bashomesa ubwire ngo bwo bineho shitamana abonyaburawe uganire nabo nibabase butabikwereza byona konka ko kubanywana ko kunywana umwana wawe nakugambire cyaro kuraba munakugambira embererwa na inaraba mu ishomero ningo mukakuba no mukana watungira ibizu byingi munonga mweno tugezeho kubanywana kugira ngo mukubanywana kwitu nikwija kuturiza hihe nabo nibatusharinge barakurabamo nitwe tubona kuturabore kugira ngo babe bagire kibarugamo nyencyakare bagire ekibaragamu nyencyakare abahati na nyencyakare abakire twazagaruka mu studio nindaza abashaye mwashe tunamushaje tuzo mu papura z'amahurire na programme zindi ekikusigara TV West Honka TV West nehinda na sansenyo mu Gideon aho mu Rembo Rwambara kangaruka mu studio webare Gideon senyomo kuturetera ubwo muhumuriza kandi okutwabara shonge kutura twariza abana kucira munongo bwa hati obari umucumuro bari mu mikono y'abazire mweni twabazire reka tugire kitwakoraho abana tubegese micwe tubagire ubwire tuganire nabo nko kuwagamba ngo tube banywano babo ikunka tutakayebwa kuba bazire babo kindi shwanga twatera pie chart tukagenda ntereza percentage ya contribution iriya kuza kw'abana bitu buryo umwe pate yazandeho ingira ngo abazire ntutunga nka 10% aha pie chartage hazana tishasha n'ikigarize nyuma kushanga umuntu ogumuza tubahumbura naza gukora ki kandi watandukireho urukwe rwo kugira ngo uze umucukurwa uzara umwana mukamompa umwana wamugizire ayo abashomesa nabo batwire pata mpango kanise twire pata mpango murana harbaje twire pata mpango iwo muziro ryahonore bakonka it is high time rero okwetera mu kifuba tukabasa kuranga abana bitu twabareberera ngo kucishemerire we bari wagumanitu abo kuba nogire cyuwayega nitugire kitwayega idakika na 38 izari ngomushayi kubanza twakusa umukahumuruka cyegaruka nsa kwa twine papura z'amakuru bukede hamwe na the new vision utargaho nehinda otaferwa mama nuko kusana kubana jiro misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasukubana yiwa kandi cyitwe kikoka kandi sukaba kubana aribo mwana we nana isuka umusayi bwe yagira miso ukurikana asesha abukurika ngumwana we yagira miso ukurikana kora kina akora utaka kebwa kandi sukumnyana wanje mara kujanti activist hida buri saha emone cyeka zo mu abazi wagira misuka ntandika kuri jimonoka isuka kandi isuka ngono za kubene VJ Rama until when can you hide the truth isuka kandi VJ Rama the fantastic mafras kwantu makani mbera buri cyano kwa ukozere bati ekibi bukora polisi nugiro miso nukaga nonjya koreka unotina munyana wanje ningamanti ekitunjwa cyoka akotene kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist in that oh emazaz guilty empaka zo kuronda muhinji arakizayo mu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo murisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akarete mpinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision kwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakorengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no burisa na cyemba guiguga na cyasirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ota izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda.
hejuru kundo tekashara ubuzima gikumeke bendera bikayo kom fantasy. I'll be a ninja, your sexy ninja. Hustler, get the people. Program ekirisimuka tukiri mu tugendo mu misho kandi akaniko kira kutukuba ntureba ebija omu mpapura z'amakuru ayitugambira New Vision na n'urupapuro rwa Bukedde byashyikire aha street mu tujya kurozaho arye bye birumu kugira ngo niwe koraze kurugura ube no manya sente zawe aho umuntu uzitekano za kushanga yoki. New Vision yakasheshe barimo bagamba aha sovereignty bill ayitugambira parliament ya Uganda izoberi yanyumwe bazo eriteka hingwize bitu norumanya hochi abantu gamba kigambo foreigner noha agent wa foreigner noha kora abure kora eriteka nergamba richi ware makurukura tera penalty ne haninge kifubiro nchi ebe byona New Vision yabikoretera ne yende bukushobore kugira ngo bicengeje otakafera kubitunga omuri papuro. New Town wa Jamaica asks president to prioritize harmony. Yes, kugira ngo tube hamwe abo kandi binje biro mu politics zeziturigeremo no shangana no mbina katujenke cha NRM tukarebya biro primary zakiri mu division zamani twaza kure na parliament yitu so najango bunde president kwarabe narahira hagambe hacintu cyo kujangwa abantu bagarikane. Parliament approves funds for LC elections. Nabagamba habururo bwa LC1 nubuza kutera ryari program editor babukuletera omurupapura ra New Vision. Taxation twantugamba ahamshoro manufacturers seek Museveni's intervention on plastics tax. Yes, ebintu bitu bya plastics ebitukuchira kosa omakagitu debe mshoro ebiroho kandi ababa benu bashabachi mukuru wihanga. Swearing in next Tuesday declared public holiday. Abanoyitukure bembezi bitu aba parliament nibaza kubanu ba swearing in reba okubira agenda aha page ya kabiri babikoretera. Study materials of New Vision tizikaburamu pass O level chemistry study guide inside kuchira mnongo bwa hati abana bitu obari mu cyumuro reka twetunje mpapura za New Vision abeno mote naza kushoma ebyanje study materials kanzkwase umwana wanje nawe abena revisinga. Toto magazine aberere bitu babaretera Toto magazine hine tuwe bireho reba abane kibegire n'izindi activities za kutuma umwana yaguma ari busy ari active ari mu stories zo kushoma hari mu puzzles zo kufiringa bituma umwana umutogoye gwaguma gora active. Of course iwo rukunde byemizano babkoretera byona ombijire otakafera kubitunga ebyo mwihanga hamwe na nebyo ebyaheri yihanga shirinje nkubibizo nk'abantu mwe noza kwa no retunjira omba agents bitu ayitugambira streets za supermarkets petrol stations noza kuba no bireba inkubibizo nka naza kuba no shumari ebyo na nebindi binji ebijo mu rupapuro katurebe ebijo mu rupapura ora Bukedde orimi oruganda nindana bajante byo kumenya banka inkuru ingeri ababije bayise mu kamunana n'abaserikale 17 ebamenya office 5. Can that happen? Portor dio imprabajante balusorukwe. This is too much. It can't be like so. Nukwebera bityo bahenzere banke nkuru baraba kamera 18 tizibarebere harimo n'abaserikali bari kwika umuri 17 zeno batahamu
bahenda offices ezo 5 rero ko baheza ngo banka bajibiri biryaho papra rwa Bukede Katikiro Peter Mayiga indani wajante ibintu byakoze nenkongeza sanze mu myaka 13 nga ye Katikiro wa Buganda ibyakozre na barriers zashanjire ombwa Katikiro bwe biryaha na rupapura urwa Bukede agandi amakuru agari mu rupapuro indani bagirante nyonyi ya America buride mu kagoromoro urwendo rutaro rya hagati ya Israel hamwe na Iran America ikabyetasiamu na Rwanda raho Israeli biton process majante nyonyi ya America buride mu kagoromoro ebyo nabyo nshaka no birano byetegereza ahandi bakuta ba family abaterese umurambo emyezi 8 mutumbe bagubikire biwe sana yenga bitufu azabiryaho mu Uganda mutajangu nahari akubora imirundo gamba it's Ugandan language omugenzi Paulo Kafero minister yesobye n'abana kubyo kumuzikura ndabirwaha mabikaza mwizinde ntaro kujana abana nabo mbajangu nabakafero rero manyabiha digirigire some process mbenda bazikure mu birungwa Kafero at least bakwatenka higufa ya tuzaha DNA test yabo bwano buburiyo n'ubwarakano bweresa nko mu rubashu turebe cyandi bakitufu obaneda aganda makuru mbajantu busa kamisona number plate bwegwa mfunantie mpya nani mvuga number plate yanje karagara ndo why should be tari yari koragara in the first place no boju komerota ne komise birere ninga noje bambere honda superguru masama so nibyebyo nabyo yine kwano bishango papura rwitu urwa Bukede ebindi nebyo mizano nabyo tunakumenyera ngo ferwe bitu munyikirize congratulating aba team ya Arsenal Bridget ntanitsirahare Muharanje Jemima Ayebare then Gerard Katsabe. I really take this opportunity to congratulate you for having passed on to finals ahawempakeza UEFA Champions League after defeating Atletico Madrid with just one goal. Yeah, but it was enough to qualify you for sure. Yeah, what matters here is a win, whether one or whatever, it could not winning. So ni mbendeza okuhikayoje finals bitu tuja kwantreba is it PSG neja kubane bugana na Bayern Munich. Yeah, thank you very much Bridget. Shikano mwenye bimzano rukoro yeah ariko mukazi wa man neja kubane bugana na Bayern Munich nabo second leg I think kugira ngo barebe hatuno hora arabeho kanda karara yaza ha finals na timu za Arsenal ahawempakeza UEFA Champions League bitna na Premier League naho Arsenal teka jurijireho Trebirijo Manchester City area ya kabiri position erukora draw yayongeraho just ka 1 point yagira nshanju nemwe area inaba ni nshanju na mukaga nkebyo so ibikopo byombe babiriho they are trying their best and I really wish you well as a Manchester United fan. Shirinjiro kabiruwanka orupapuro rwa the new rwa Bukede kandi tugendera kuza umukashushure cyako mjeni bitu ntuza kuba twino muhumuriza ari kutugambira hanshonga ya divorce cases abo akijizira munze yongera kuko wawagambira abantu bumwe bagitwa ninga bakoraho kakabagaho webishani yana bereta ashanga batacira hamwe so ntona tumanya bwa hati abo achize nshonga ziri munze yongera tukakora cyo mundo abataka cyari radio stage kugira ngo ubundi nitwe amakagito twagahamya naza kubarya hari kutugamba nitwe cyo ine gukora no kure ngo waguma nitwe twaganira nshongeje mutakarwa
endometriosis urukwenda kugicengaje program yeje ni kubanza yacenga hashituza kushoborera then kunda amare kubashoborere iki nzabashobora endometriosis mu runyankore so endometriosis no buriro bukwata nyinenda ninge bicweke birine nyinenda twacenga naje kwata nyinenda ninge bicweke birine ki nyinenda so twakureba endometriosis ninda tubanze twareba nyinenda nkayo so nyinenda iyo mucyara we na nyinenda na party yo mucyara nyinenda nicyo kasho mucyare cyukuma umwana umwana muzo micwe kambe nashobora nyinenda so nyinenda ine layers eshatu ningi ine levels eshatu ninga layers eshatu ezukujukuma ninge ezukujukora hariho endometrium niho party yo munda akabubi kariya ko munda iyo twita ki endometrium tune myometrium ne yagati niho hari inyama zukutuyamba zikakwata nukahurira ngo hate kisha cyakora ki cija umwana ukasinduka okay ejo niyo myometrium then perimetrium nakabuba kakushwekankahi je aba perimeter najhura so aho na hera so endometrium ejo part yo munda niyo part iri kutuyamba kwetebekanisiza kwakira umwana okay waba utafunira inda ninga waba utakira umwana ejoreya yo na buri kwezi nerugaho pati ya yerukushemba ya mutwe nerugaho hijareye ndijo buri kwezi so eshaga niko kuzomicwe niko kuzomicwe so eshaga mwe kureba mwamugiro mu micwe nebetari yihuringuriya yatuka abo kwakahodo nakakimu nonga toka kareba cyonka rejo ne yakora ki eba yarugaho so ine kweri muri nyinenda honko munda ya nyinenda honka ko bantu umwana arukora ki harukuza ninga harukurja bishwaza yo habaho kikanuka bakatacirugayo kantu bataciza mu kwakuza yo habaho ki aka kantu nikija kwetebekanisiza kurebera umwana wancenga so umwana kwa kuzamu homoni zizakubire niziretera kanta ko kurugaho zirikeraho hatori banoshoza homoni cyo kurera mu byatu cebere nkari mutwakebera HCG hateje homoni ya HCG teka kiciriza kora ki kushubuka ho kurugaho hati kikaretero gumaho pakozira umwana so muntu kuzomu micwe tukugira ngo ihurire ryashora kureka no kugira ngo akakabubi kagira mwana mbwena kayishura I get you right okay so atejo nireya and hormone influence tune hormone zibiri estrogen na progesterone ngo butafaru biro bo magara ubine kubana bugira kubukuza hansi ejoreye koraki erugaho konka endometriosis twamara kureba reyejo nkinki manyisangu hine bicweke binde byo mubiri ebe yafunerereye ejo bitine kuba bijine otyo omunyenda konka steel ni nanemenyeje kuba nyinenda ningo shange nkamurano wa nyinenda wancengaje ako kareya nkabasa kugenda ke kwatinka nkahachenda samuhoya ke kwatari ibe binte birine nyinenda ninga kashohore twari bantkine kubari aheru honka kariyar endometrium kazo mundo mu myometrium umunyameru kurata ninga kashohore kazari perimetrium kazaheru haza ijuka kakaza heru ya nyinenda kakaza heru ya nyinenda so nkimanyisangu burura zo micwe omundu muri nyinenda nhakuzo micwe na nebicweke bindi ebyajuzire kakabuba kwa kagire kantu nabyo bizo micwe yesu haza ijuka byo tibyine myometrium tibyine abo kuba noreba nyinenda umukazi yanazara nafune kishana wacurura ngo iki kisha kija cyaye kwata so byo tibyine ikubasa kubisupporting hato ijo shangangu umuntu ya washangangu ikinda cyawe cyazo micwe kubusasa nubuko babwinje munonga aho kugira cyo tikiramanyirire na navuze zikusapurayinga aho tizabire kwabwe icyo wancengaje kiretera umuntu okufuna kibakweta endometriosis
twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urugo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe siko nabenire bantu kandi tegatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zetu na benyine mukana amabana ekeri yo kujya ngo ushwe bomusheja okutina rahanga natabantu tayayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konka bakatunga cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterog. Very good for. So headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cyo wabenoko. Abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart. Bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte barabiremo kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferi zoba abandebire baryagambaki reba hindijire nebereho bursande shahi naze ciro aha TV West Honga Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka Wonti na woliwina Etopo watopuka loza. Alright. Wahura kesho ngarako buri Sunday. Shaisha tunecheka wakahura kesho ngarako. No hano manyangu Mr. Money, Uncle Money, Razak Banks, the truck driver. Nibana tahamu oliwina. The katu terero omhangs witu and we see. Hey. Yes. Kwataka simu kwataka. Omukuru. Yego sebo. Amazina gawe. Agaba Eri. Eri Ogun Razak Banks okuruga at TV West niho nakuterera oli live at TV West. Yes sebo. Omo programu chamuka na sente. Hine message ayiwatunga simu yawo mwami Eri. Message na jona sebo. Message negamba cyo mwami Eri. Message ne ya nature Quest Ventures. Aha. Mitwaro 50. Wahangura mitwaro 50 okuruga TV West. Eri kota shamerirwe neki kota shamerirwe. Shamerirwe munenda sebo. Okazana. Eri kotina matwenye nyenda pure ya karuru. Tera makaruru turu. Ngweno tarindaho terasta bibira chatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. TV West Nehinda webali wachiri itoye on program ya sisimu kankoko na nagambaro kubanza kusura katanu shahe mokisesha ishatu zakasheshe tuba turiya buri kasheshe umuntu shemekwa not fera bito wakwasa kuba watu egitaho nibinje bito wagambire bito tokachererire tuchwenire binchi kanda kakashonshoreki urakashatu tuba tutayayise abahumudiza tutayayise abandi bantu abakwasa kutwegesa okutwakwasa kutambuza amakagitu abana bitu
emituro yetu bita akasheshekera izoba ekiganiro ntwenda tugamba divorce cases aha bwaci ziri munze yongera amakagitu abwaciga jirimo butabanko bw'amwana ukashanga twahika kuja buri umwe wena atorogweye nico kiganiro kitarabe twine kandi of course twatunga umugisha kutayisa umuhumuriza ari aha ito ntumanya tumusyari ito bitiyo wakwasa kwa watwegita umuntu go kubanza ninga wamureba umuntu go kubanza reka tumuhezo umugisha aye yanjure tubone kumanya jese bona kwacira kasheshekerizo iyo bari kunyakira narongo kana nyashimira kuko hano yakasheshekerizo mwe bari ndana bari abaryo mbyoma barukuruga side yo kumbona twabacira abatureba nabana nabaturire kuko narongo yatwanje n'umutebekana sa program eji nikikuru munonga ntwija tugire bitwaye na guthanure hamwe kumwe abo kwenda kwetegereza n'umushonga zitari zimwe asimwe Manuel n'izina ryanje ndiyo muhumuriza ndiyo mushira nyineka nyino mukazo wanje nyoni nituro muri mbarara kwenka kayitu mu bushenyi musiba rukwetanya mirembe nsuno ndi munonga so ndwaramusi yantu bakira kandi tum program eji ngo tanure kumwe tuganire kumwe tongere kwetegerezana no kwegesana na munonga biri kugenda misho erigenda ninjira binje nubakira kuro bundi aha Radio West Burura mukaga nabo rukucira kwabura hashunga nkezo ezabakundine zamaka ezemitore y'abantu ati nyo nkakireba kugira ngo tinde kintu kiri kuba hansi yigura ndakurigero kuranga yakunze ngo ensi igiro uteka bwayo hatarumaka hatarushwere kandi icyo tikereje kitunka abantu nekereje cyarhanga noya kitiro mwani twemwe biraje byaranga dushaka bakugenda tubirabaha mutuye ubona no kwenda kubihakanisa haza n'ibintu nkemwe turukuzaganiraho ibintu mwe biri kusubuka ninga kukomoka abo kwaranga tahakanisa. Okay. Aho no ituratangire ekiganiro cyitwa muntu atwagize ngo tureba divorce cases ziri munze yongera umwihanga nango twaturiya habutatucine charity yabari munagira ngo abamwe bagitwa ngo haha wironka wiki camera person ari kureta za album nebishani yashanga batacira hamwe so atutatu umuntu ebuza abo cases ziri munze yongera umwihanga tutangaze yo divorce neha abuka watuzembaro divorce ya separation umutu tubuzero kubitanisa so tushobora nshongeje omutebekana sabore munonga wakantu bakira hati ekigambo okwengo hatubikirije byabatuzuka konkana n'ukuruga akare kona hakahabo ekigambo kutana umushira ko yabari mu kwetegeza n'umukazuwe batana aza ataho wabo ninga bangana umukaza yangana umukaza ko yabayagira bitakumugenderaje ayangana zo wishe rero umushijija akwato muhanda zayo bashobora shongezo haza bija bagaruka bagira uteka bwabo hakarona nefumo konkarho efumo zibatakucera nkano yahambeho konkazo kwikanana na nebyo mbweno kandi nanukutano ko rukuturugabo kwa kare nako kakuta kuba tino kurokora kuba kwinji ahabo kwa society enshonga zo bushwere namaka ikane zitahamo ekikacyanyi kikashita kufa kwikiriza ngo bariye no bingana no mukazi ningo mukazi ngo nagenda nangwa nakuyabaze akayo wabo nabo kabata mukiza ngo agumeyo ahabo kwa kashwerwa kwa yashwirwe nyina kashwerwa ariyo hari byarukurabamo ninge byarabiremo konka yaguma yagerata yashwerwa mweno oktashana hati society obweta kinemani go decidinga hato muntu nagenda ko yenda ku nkato warete cyo kureberaho ngo baheza gitwa ko abare barukurete bishani bashanga umukazi yagenze batacera hamwe biturondije nbagabagisibona wataro noza kurohora ngo mucyari ya Australia umusigaza ryaha ngo baherize kishane ngo bagite
Tacho unageza kumanyisa bushero bwa buriya tubo bwa hari. Rutandara kimwe. Actually hari unarebere yagita n'icane zona shogo musija tabasa kwijaba abujenyi. Argisha ryari. Kuja uno kutegereza rushani ko bon bagaba batanriye batakashwirini niga nubwito batakagisu. Mweno hari ibigambo bibiri. Ibi nakushabira ngo tureke kujuranzia imaba kutureba n'abaturire. Hari ikigambo mu Rongereza kiturukweta separation tunajya ngo bikabatizwa. Hat separation umakagamwe na hata ko agutwine no basa kushanga kurumukwe kuri ukashanga kurina no wumanye habo kuba hari buturukoreba either separation of beds or separation of rooms narwo mucishenje ati nindare umuntu yangu umushana arara handi umukazi narara ahandi kunkabari hansi yenzwemwe bantu bashohora ningara bataho bugenyi ningara bazakaye nora bari umushana n'umukana n'ugira ki na n'umukazi nkoko nagamba ngo nanakare icyo kikakibaho hati yakija hata hamwe kindi kigambo kisiya kisi kwankacyo rungereza mbwino kibatiziwe muri ngo baketa divorce hati nicyo twayenda kukireba mu rurimi urwo nkori y'urunyakore ntubasa kukireba nke okushenda abo ko mukazi kwiyabire ashobereka niga habaho mwe no muri ngo kogu umukazi bamushenda agendera kimwe abana basigaho ikagisigaho taragaruka hati icyo nicyo turi kubasa kweta divorce kugenda yakimuri kumataraga ariko tayine kakwata tokinde na buganzi bwo kwetera ubwo mushijo ubwo niga kwetera ubwo mukazoriya niga kwetera ubwekeje eberagiro birho okwato mhanda behendero je ate bunde kinanyenda kucenga ico cyaza kubaho hakaba haba habire hoce ni bingi mbwenu aho katugambe nko mukazi bamukwata na n'uburogo bamukwata n'uburogo arukuroga ninga narogo mushija ninga narogeka omukazi bamukwata na shambana kitari kintu cyo kuzanisa omukazi ya juma abazire bomushija bo nangwe cyo kandi tuwabura cyo kandi waka omukazi akabasa ku ngo agwisa kakagwe ohora bagira ngo to kubasa kugamba abazire umushira wawe okabatwariza kubi okabahemura okabiha mu kitinisa dereka ngo egireta ngo ekureka ninga hariho nkaba nkimwe abakira bato aho kuza kushaka ukashaka ko umushira kugira ati nyowe abazire banje omukazi wanje kuba kwatijaga ubwo mukazi tinguma nawe namazima so hari ibintu kebyo mbwenu kuza kwikagije okutondoza nukoreka ngo kufa kw'emitima no kutandikira mu maka hati tuba turwenda ngo tugamba hanshonga ezo kutana mbwenu bo okutana nukuruga hare omuka abana bari kuzarurwa abana bakora batari kumanyaje bari kutora kandi ntabwo nkibaro taro kintu kibi nko muntu kutura umunsomo utakumanya ahubwo cyoro taro kintu kibi nko kuza kushura utakumanya ahubwo nkino za kushura Jasta kugira ngo wahora abantu baza kushwero. Nimbaza kwa niko ndo mushija wanje reka mushwero. Mushwerwe manya konka wa mushwerwa. Mano basa kumushwerwa no kushwerwa takumanya. Namazima. No basa kumushwerwa no kushwerwa utawugira utakumanya. Twari cyo kurebera. Omukazi yashwerwa nawe yaza kushwerwa nkabandi. Kwata kwata kebitoke kibi. Tama gwa ko abo kuba atato muhumurize ibi dokuyija kushwerwa umushija uriyo mukazi nko kubuteka bwensuri otakumugabura koka ninyenda wikirize ngo obwa hati ubwire buhindukene abashya bareka kurya tubarekere kurya kongo bwa hati bintu bihindukire twine byome byakubasa kutuyamba nate nanayinda ninje no mu Central Market ningura ke cyaguce kitoke ninja tumucimpatire mu kiteko mukave nimpuko muka twine byome byakubasa kutuyamba za rice cooker zitemo umuceri ndebe baretana neco macho kugoye buhunga just no kiteko mashanyazo tamamizi nesano byeta narongo ry'umuntu murungi kandi akunda kandi akunda no manya ngo mukazi
nabasa kuzahasumu nebe biwatoma omukuka nebe watamahega bisirireho n'amashanyarazi gabose niga n'amashanyarazi gabose no mahangu naza hasumu kaho areba byo ne byakwetaga kureba ayibo kumanya ngo no yakuba umwana wazire nahitaga konka niga nahitaga kugaburu arya sumu so mwena hatebe byo kungabira ngo ubwire buhindukira hari ibintu byo gukoresa tukutamaka muntu ogwo kuza kubikoresa nabari omukazi aize kushwerwa namanya obukurugwe nko mukazi namanya obukurugwe umushirija we nango tubakazi bonka nabako yabashirija na umushirija naze nayihindure kindi abo wesimu abo TV abo wa computer omwanya wo kushwera umukazi ahindira shuyirebyo tiyo kujuma tino najo kwa kana mukema imomwe kana mukemanyera ngo omuture yerigenda abantu aho ngoro bati nora nko muntu ari hasimu nasheka takashekaga mukazuwe takashekaga namushirija we ato yobuza eki yareba omusumu omwo omushirija we otura na yendeshe koye omukazi otura na yendeshe koye ikiganiro cye akakimwima konkari yo nagani yanaki na ndisu bweno yendere cyo kwagumiza mu mushwere kandi wa mushwere ashwero araka so nicho nandi kumanyisa ngo nebyo okufoma okufa kw'umutima tinagamba okufa umutima okufa kw'imitima nimanyisa umuntu kushanga umuntu atakibasa gukora iki yashimiye kuba nakora kutandikira omuka kutandikira iyo kuta no bakwa bazire bonka abazire bingi tubakikora mu rumo gwabo gukwegesa umurimo gwo kwabura umurimo gwo kutebekanisa abana babo kubatebekanisa nyensi yabo nicyo turukweta neglect of parenting ibyo bazire bakabirugaho omukazi wabe afa abana hati nawe akabirugaho naherera kibahombuye nazara ko mwana mutambukaho arugaho mwana tino wowe babiyana bakutebeza ngo kwiyahize ku muzara we yagenda yamusigaho takwetagana kumanya ngo ayine umwana so this neglect of parenting abo ko muzire omukuzara umwana we omukumugaburira omukumwonsya omukumukuza ayine okwa nahwera umwana we okwarija kutura nyensi obwa hato omwana naenda kukora nko umwana wende ningo umwana wembuzi nango mwana wembuze nawe norewe enyene bwo negweta ayiguru kubaguri niyangu naye yine biro kugambira omutebekanisa twinenzo kurigero kwa nogamba shongeza kubazira kwinegeze cyo hari yeshonge turukwete yobugabe human rights obutashana ko bwiro bwakare ningo bwiro bw'nyuma omwana yabira bo abantu bona community abo kuba iyo ngito utwaza nyonyehereza cyo kurebera twaturugayishomero shisho bwire bwinji omwanya gutwaye umuhanda bweno burgaho bwira turyo umupira konkizo harumwe omuruka kije yashanga turho turyo umupira kwiyabe omuruka gwito na hatakirho bambe tumuhereza ikintu so mushizogo kwiyatanikiye naija yaguma natureba tino we namureba ito twaturubizo umupira gwise esati zituzandikire nkaho atiyazi kwata zona yaziyo yazikwata umugaro twera katurambika atyakiboko kandi no agarikiro twaturuga yishomero hati community mukajimara mani to kubasa kwata mwana wananka takuba to kubasa kumugambaho to kubasa kugira icyo wamuhabura nangwa no yakumuzire wenka umuzire kwa nagira ngo ndabasana yatera ko mwana w'ikiboko ngumwana mutwara umupolisi ahabo kwa no ngo yatahataha ombugabe bwe hati umbeshi omuzire bamutwara polisi ngo yatahataha ombugabe bw'umwana we kandi wo warubaje hati waza kubona so eche kigambo omuntu nakura ko kwari kwenda so man chimaitsa rights zitu human rights aro kutuzi neglectingire zikabura amakuru tuzuko zise kubi omuntu bubugabe gizirata abwine turu kabe umwana kabe umukazi kabe umushija obugabe bugizire buta burho those rights are there konka tuzuko zise kubi eje cyumanisa nkoro ino bugabe toksiyahwa tokhaburwa tokugarukwamo tokufubiru obugabo bwine konka hina nabwo bushemiye kuba bwine ahibura koma
kwara aryo mushira kushwire kwara aryo mukazo mushwire nawe ino bugabe utateka ngo bwawe nubwo bwonka abazire to ihiro ubunanizi bwabwito abana bakurura bebe classes baryo munasari mbaho boarding primary schools batyo argaye kanka university takwemanya necyari ekikuru no kumanya ngo namanya kugambo rungereza namanya kugambo rungereza nasinge bigezo yaba mwibera yabagira bata oko yona uko ubwo muri ubwo no gwatwaza ubwo no kubana guhita ku byo mwana ogwe ahabo kuba tuguru kumwombeka okwarije kutura nibakora batine kisiyori abana kisiyori cyo muzire hata muzire ko kora kintu kugira ngo ukoro muzire arugaye kutera nabasa kwinduka kurebe bonka orebe risho ryo yakoreba okimanyete kintu kinakora cyo nico kiri kumanyisa ikintu kweta ekisiyori cyo muzire nibakora ikibayenda batarukutina tubakutina kubiye omwana nabiha agambera muzire we ngo babatumirebe nabiha ishomero esenta zimara umunju aho kwatakutina tubakutina kubuzabuza nari kurebe yamamisha abantu bakuru omwana takwe nagambera kekigambo akureba entebe keje no shangashitamiho takwenda kwimukaho ndakunda kwimukira umuntu mukuru ijo tukatu y'umwanya gumwe omushije yimuka yaza kushesha kwiyimukire omukazi yashitamo hazakijana n'umushije we mbona umushya kwiyagarukire we yatekateka ngo umukazi bamugambira ngo entebe ryo omukazi yayangira kuyagumba kwiyaye umushya kwiyarebeye byamushobera omukwa kwa kugira ngo agira ati nyimukira hina shitami yiba wo mukazi yagira atabakaza bahatu bakimukira abashija mu ntebe umushya yagenda yaza kuronda handa kugira ata aho kushitama so abokwereza abantu bakora ikinisa abana bakaba abokorekerwa bakazi kigambe etikwenda omuntu angenga kuyu mushongeji konka abana bakaba bokorekerwa bakazi abashiya washote niyo kwatire ki in totality omunkiko z'abana n'abakazi omukureba umwana we okuyarara no kuyarya no kuyabyama no kuyajwara n'abakazi abashije baryoko umwana bwakubona umwana nakura ari kumanya ngo nayemara yabaguma ashwerwa yatashwerwa tine kira muitere kwa hagire cyenda kugira ngo bistore kiyo mukazi we yonorecesa ko tataka yatakungambirati mawe kaye yatakungambirati ahabo ko mukazi no bwara hano umwana no bwararebera umwana ayina haro koma umushiza nawe asheme kutaho input munonga tukugira ngo ashemerire niyo mpango ahabo ko umushiza yastamyaha umwana we yagira ati nyenda kushora nko mwazi kuzaka heru umushana we yakumujya ati iroko gende umwana arubasa kurga nkaha hikanana na bomba na manyangu aine backing yishe mweni yishe ikigambo tata kuburumuka ngo tukagenda twaboko nakahi umurimo gwa twagorekera abakazi umwana nakura tunajya ngutakura konka okwakwe kuriyo kugira ngo umwana we hama mwana we geramani mwana we gumisiriza mwana we iroko hati cyo kukeza kuburana bwarigenda nangwa natukugira ngo shorwa konka no har kwa murimo no shangana teganisa bakamabe no shangana teganisa abagenzi be ahabuko wonu kwa iketwara kwatiye no kuzombushwere ahamwe no shanga umusigazi natandiko bushwere twakigambiriho na n'umushito watari kumanyana nawe cyoro bikuhura ngo umuntu yagiza agira umukatare kugura entonga ati nijana no mukazi ona shibwo mukazi yara kukata wa mureto okutashana nenyuma obwire kuba cyetegesa ngo umusigazi yaza kushwera habaho kugamba ubutinyi habaho kujuga habaho kuhota habaho kushitamya umushiki obwe byona bikabitwara hakiri kiri kumanyisa ngo habeho kwetegerezana kwekeji na neriya na no mushiki amanyahari kuza kushwerwa no mwojo amanyahari kugira ata mweno hati nagenda rizoberi hati na mureto aboko bajyanga umukera ngo abakazi bakera turi benshi abantu umwe ruhanga tubaci mwinire wire haze cyo nikisasa munonga tubaci mwinire wire no bamutwara nk'umugenzo bugenzo eberagirebye tubaci byetaho
biburi bagita kitabo cy'ibitebyo kikahandikwa umuntu ikigambo cye cyarahanga kiri kugira ngo kirahanga yateri hatari wa kitandisa maruki 19 hati abantu bontu bagira babuza ngo cyakakigamba ryari kandi ruhanga koko natandika n'ingamba ngo bushwerere no bwaruhanga izoba rumwe iwese bompurire iwe nyabo rukundeba izoba rumwe ryo ruhanga umbushwere bwanyu bano mango ubushwere bwanyu bwakomaho numujya kuba butaragaza numurwana numujya kuba bempaka numuza kuba benduru numuza kuba na nibindi byone bikwiza kwiziromo obushwere bwo tubino kuba kugira buta okubwako so kubura kwa ruhanga umakana zo mu mushobozi amakana goga iyo n'abantu bari no baza kushoma oteka ngo baza kurondera ruhanga abandi bindi biri kubatwara abo kwa ruhanga n'umunywano wanyu n'umunywano witu uko kumweta wamweta ije hagati yitu ijo muri yitu ijo mushwere bwitu ruhanga nayija ijo mbana bitu ruhanga nayija no ijo kaburiyo bubyenyi bwa kana obikira Maria gambira abaye bakora imirimo ati cyone cyara abagambire mu kikore kwiyaci bagambire kuba kikozire ikibaye betenga cyagira kita cyabaho tukwetaga kuzanisa ruhanga marahanga nangira tamarahanga nayenda obushwede bwa buryo bukumaho nturajye kureta ruhanga twatagizireke akigambo iki wagamba iki tukweta divorce nikiza kukanyira kimwe no kukanya kiyongere ahabo kwa kinike kizanusa okushwera kuruko kuzana no mushwera hati nyece karina yagenze no reto ndijo nabo bagaba bijwire abategerizaho baro bijwire niyo noza handi ate ikindi cyico n'ukukiri twinganege yahangire hagati y'umushija no mukazi no gishwa twingane ejeje yanyu twinganege yahangire omukazi tarakweshengereza mushija nawe umwe babakiza sente no bakize mirimo n'ibindi kebi omukazi nakireba ngo nabasa kwemerezaho no yakwatini mushija nayiyombekera hatu n'umukazi nashwera arebera abana bebe atomusijana na umukazi nashwera barobi mushwera mureta mutaho shanga umushana nebirejuna kahi aryaho na bueno bindi bine nigambo influence ya western world amahanga gahe agagahera namunonga agabajungu kanga gambe ntimbwe western world no shangwa awo bari anti religion tibine din tukujya tubagire konka no kugenda tubakugenda nibatendekana n'abandi bantu ngo edini nimbi techo chonka ngo gitwana n'ushwere tibine makuru osanga bari yawo nibatendeka nesente nishora ni nyingi nizizo mu bantu kubatendeka egentura nkejo ngo hangataro hamwe na nebindi numwe hari kwizira no bushwere ikigambo iki no bundi kukigamba ni kitina tikukira kunda kukigamba konka mbeno kankigambe obushwere bwo bitingwa ebya homosexuality na ndibi hato teke ukagenda kuza kushurwa umushije kwaza kushanga washanga kibe ikisiranejo hati noja kugumota nawo ibyo nebigumira hatezo nizoshonga zirukwe gumanize yongera umuntu hatwera makajya ati no tutane tinkubasa tugireta tutane ebyo bitumira institution ya marriage yaba weak exactly there is a chistrukweta technology advancement especially masomo twatwagagambira ebya teknolojia computer tvs na nibindi bama bakoremera aharyebyo obushwere naburadiko kubarema tubino kuba kugera yaba obushwere na namaka nibihendera bibari muri omuntu nazasumu oshotaka gitwa nayo mwe nanakigambireho nacyo nikinge mukimanya kurungi okuwanyu no kimanya ogwo mukazo wo no mumanya kwa yagira asumu ore wakushe oyebuzo wakusheka nawe noha baro no mumanya hatu mbituriye nabana akana konwa katakakize na mwaka nayo mwamuhire isumu nabari asumu nanajumanya nareba muki nikihe cyarako rebamo uyu obondo aha TV bakubiha ngo bareba za cartoon you watch ko wiherisho
bo bine barikwenda kugira bata barikwenda kurebamo ebyona tukuombeka ntura y'obushwere ni cyangwa umuntu kugira ati obushwere ayibwahika naburugamo nondije ati roko gende wagaboti ne cyonga siri no kutana na neberaje bya government rabibo koroba baza yo hati dijo na twari okwetombo itakwirizo nchakari ngumwishi twabahorisa mugire mutani mwangane long distance marriage umara kuruga no kutunga yo ebijujuru no kimanya basere queen ekijure bindi hamwe na no kuzara y'abana aheri yo bushwere ubu no kuruga yena nimutwe yo muntu yabe atine long distance ma ogukuba naturo ko ri ari kuturo yes ari kuruga umshya natura kaputurwa umukaza natura kabare okwezi kwahwa nebiri neshatu manyanarongo okaza kushwero ko kashimbana kakubuza mwamasime bwa hati nkemera umurumo gwantwara nka kotido umushija kaguma kazantunga muninga mbarara ataha kabina kakarikanye tokwenda tukore aha tekagambire kokora abokona nabo hamwe bagira bata nabakora nabwo cyo utabehero kokora abokwana n'umuntu nabwo nabasa kuba ayine ngendo izo zona konka yayi nakakwate na no mukazuwe na no mushija we nibarekaho akakakwate kabone kagumaho communication negumaho omushiya nagumana yesigo mukazuwe arikumanya no hariho mukazomwe omushija we akaheze imyaka mingi nashomera aheru konko mukazo atwanangambera atomushiya wanje akagenda ashoma agaruka nshanga nanye mumanya gu omushiya wanje ahurire na hata nakingambera anambaro hampurire ka hata oyirugambera so hata umushija ningo mukazi o mugenzi we yanamuryarya namanya eje cyo kugira ngo umuntu abasa gukorera oko konko barukorera yo nibahururana akasumu kaka nakamuterera namuhumuruza namugambera ninga nagira ubwire nawe warukushabora sakata akashanga ya mukazi we yaba mushija we abo kuba mushija we nayendo mukazi we umukaza nayendo mushija we mwana ubundi ko hari ogumwanya wagureka abo ko imabashomene mutugambera ngo agati habaho umwanya vatum nahaje kugira cyabo cyazo ate cyaza ho tomanya nicibasa kwani kinaza ninga ukashanga cyakora kuri amakagita aho ninja no ituratanchire nangwa no kwihayana no burwire umutatimbize ko burwire umukaza za kweshanga kana impurire umushija amureta mutura umukaza agira ati no tinkucyemera ningo umushija agira ati tinkucyemera tukuntura burwire ukagumanya alright aho no ituratanchire tukiri mu tugamba nshonga zamaka turi mu tugezaho kureba abwenchi divorce na separation rates ziri mu zeyonje and of course twine umuhumuriza omwami yasimu yari yaha kutwabura kutwakwasa kutwaza makagitu edacika nasha twezara bo mu shayibiri katuzo mukamuro kace tuzagarika tugamba nshonga ni yemwe mutakarga TV West empaka zo kuronda muhinji arakizayo mu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akarete mpinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakorengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera abando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohereza ari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Bigger, bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back
in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello Mr. Right Season 3 is sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. otaza muka yawe okitirwa ngo busasi n'enaku okalimbagirwa omwanya go kushemererwa okashekoka kunkomoka omusano muko wanje kurga omba ankore actors nugutu yawe cyubaro otaferwa muzanogu rwa kashatu no rwa kana shahe mwezo mwabazyo kandi nugwija garuka mu rwa kashatu no rwa kana shaha mwenda n'ishicweka zo mwabazyo kama sasure kandi ninga chikoraga kichi kukicyambaho TV West Nehinda program ekirisimu kati kirimu tugendo misho n'ekiganiro kitu tuino muhumuriza omwamasimwe ari aha tugambira hashongo bundi yeziresire okwahukana okwangana okutana kwabashwirine twatwarebera hashonga zimwe technology influence yagamahanga gahere byeri munereto mwihanga twarebe gitwingane abacara kwenda mwingane n'abashija tware nito abacara ninga abashija kure mu responsibilities zitu omakana n'ebindi bingi kandi akiri aha kutugambira hashonga ni yemwe ati ntakongera umutebekanisa buntu kuza gukora ikintu cyona no kikoresa umutama kukikora kikarugamo kikabonera no kikoresa umutima ukikunze passion obwiro bumwe hata okuzo mubushwere kwa bamwe twakira uko kuzamu abo kukunda abamwe bine biri kubatwara mbasa kuchetanta high expectation mbona umuntu kubaryaho akahura aine byarukwenda akateka ngo yaryo kubitunga aine ko baryo mu maka niga kubitunga umushija nanka tiatwarwa okunda umushija ogwo tiatwarwa kunda ecyari kuzamu the institution ejeje ushobora gwa kuzamu tiatwarwa kunda abantu konka yatwarwa ebintu hati na cyecho gamba nkibyo mushito shanga aine byaye nayendo umusigazi aine motoka nicyo barakubabihira munonga rero umushiki ahura ntagera niyo naza kushwerwa ni nyendo umusigazi abaine motoka aine sente aine ebintu takwijuka abo kwatarahwerirwe ida kukireba kari umuntu buri mu bebe class omunasare tiyamanya ngo sente zishenanye na bine bakatwara ubwire bwinji kuza kuzikora tiyamanya ngo ibintu bine bakatayamana gabo bakwatanisa ishenanye na kubikora we hatana teka ngo ashanga bigizire buta na ushanga biruho hato muri ngo kogo kwari kwija yashanga ibyo bitariyo nimba nayangina kashiro no akore nekiri kurugamo urashanga umukazi yatandika kugayo umushije utahura na mweto wa story no wanshwire no wa story ati yona no kumweta umuyayi ibanya taine waka byona ahabo kuba tatebekanisi bo kiri kumara
okwe yarukuza okwaratureyo ubundi nebyakwa nashanga ombwembezi tugamba ngumwembezi no muntu okumanya yarukuza akamanya ko yarashikeyo necyara akoreyo ebintu ushatu byabitabira mu omurayini yawe nkomwembezi tokubasa no mukaniko kiri abantu bamwe bahati omutebekanisa tubakine mutima gugumsiriza umbintu bingi tubakine mutima gugumsiriza nacyo kintu akakwate no kuba bakuzibwe ahabo kuba mukazi akashitamira umuhara amugambira ngo waza kushwerwa tuyorobi nebyeshongoro beroho tateka ngo no musorwa muri byazabu konka kwaragira byayereta orebe ko warabitwaze ahabo ko waza ndoko niyo waza nangwana nabandi bagira ngo ogende yinywanirire owanyu nuko mwana cyangwa umutima gugumsiriza umbantu bitu bamwe bahati no hakwamirumu tuguru nakangaho bakigira ngo bamutwaza bati ati yebi tinko bibasa narakakutoma icyamuje mu mutu turacaburwa nabo baranka pirato yagize nacomo nujuka pirato rugamba ateke nahandikire nacyandikire mbona wakugira ati nagenda no wavuga reka tubanze tubaganira kazi kwebera rwumuka hagiye bitagendagiye yagira ngo ariyo nagenda ko yangana akivuga no mukazo ndijo ningo mushija yamwemereza amugira ati yetware abana babasigaye mushiye wo musigaye mun utuza kurora mukazo bundi no wabatakireyo agaruka ajata konko bahati kwa kugira ati nagenda tina ari kutwemereza akabemereza ko uwo ushobora bwihire mu yakira mu yagize rata yakiremo hariho n'abazire mbembeto ba aro ikintu kitahamu nahinjira umushiki agaruka muhaboro ko ngubera murema ryi ochurro mu speech yarawo konka hamwe nabashira ro mashongeze kubaho zikakujemesereza ku rugayi ati bakurno majya kuyatwariza inda nyina noreba muti yakujata umwana wanje ko ari akushobera atamwa go kuja umutera omungaririze mwana bayakora statement ejo nimbi ne misleading nimbi umuntu ariyo naza yarukuza naza gukora naza kutakashyikire no kikayo hati wamugengire hati we nyina kotara muremere no mwereka ngo ariyo na possibility yo guys exactly hariho na room no mwanya baragaruke ibintu tubuzire esente tuzire zita tuzuze oyebwa kumanya nguyo nyoko umukazo wawe kayakwemira ukaguma nawe hata wo kukiriza maharawe ukateka nkwara kange wagaruke noja kumutaka inoza cyo kigambo cyo kankirike kinanaza kurasaho abo ko bigambo mu byo natubagambe n'kizo mu mutwe kandi ati wene neberagiro wangangizo mwana na kusigaho nagira ata mwana umwe mushiki ahura inamana garukumara ngo hano waratagumireho kasita nagenda nagarukayo bamupangire duka nagarukayo bamuhereze sente nagarukayo nazo business oza kushango shangana nitwa bazire tuyino kuturuko ongerera aha kuremwa ko kushorwa kw'abana bitu kandi no kubihereza amani ngo ushorwa gukora mureme batane ati ni wano inashware sejo tari nikwangwira tine chikunze bera abazire n'abanyabuzare yabo mu journal bumushiki nabona babasa kuremesa ubushwere nuko zare yabye cikamo ibyawe babyaho ntabwo ari buyakoshoza nabye cikamo nogeze gukora cyo nicyo rukubasa ombeka ushwerwe noza kushanga utakineka kwate na mushijo wawe ninga umushijo wawe nagira ati wayangire gukoragana n'abazire wanje wabahemwire wabi wo kubajuma na no kubagaye tinkushwera no wakoreta ki abuko nubanzire kushanga ko mukanya tarakwereza kitinsanye nazara narishe za no baryaho nabaranka nko bundi bushija bwa kuriya no ko kubigamba no hurara bigamba ati muri wakashije kirwa kare ande mpare naka ubwo nishe zara umuzazari yo mushije ari yakika kanye nazara ko no rana kaka takinda na rugendo katakinda mani ibintu kebyo ni leta
enturambi ubundi n'abantu habamo okucamo ngo batane emico nene mutwarize mbi nkeyo sinzi hari umukazi akusinda akaba kushobera iyo narongo tokarebaga mukazi asinzire cyaba ho karo mukazi asinzire no yubuzo toguno musho yabatagwe nabata naturata obusinzi ko obushamba nabugambiriho oburugina nabugambiriho hariyo nakajogano na munonga rwajwe umukazi najoga umushija yari mutano wanyu ni wohora washasha yari munyanyoko ni wohora washasha ono mumaze bamnyanya zitwe kayabona bana twazati hariho no burofa wumbiri burofa ngo kubera ko naba tukunaba kunga no mureba mwene burofa bwona kambukomyaho abunda baturana aburofa bwona yaba bwumbiri yaba bwumukitandi nangwa n'ibyo kuri umuntu nayihora kebyo kuri birebo rondaho rabitandikire hakubura yari umukazi we babaza kugumiserizana kandi byagawe mu remiteka byagawe mu remirijira remwe no kuyabireta no kuyabitaho no kwarije kubigabura no kwarije kubitegura umuntu arebagira ngo nobundi ambere inyendo mu kazi ningana inyendo mu kazi ngira ngo ari nahikareka nkoma nani mutwe bindijo nke nanagambire ke mitwe umushya wawe kweshanga ari mu mitwe yo bwanshoni umukazi wawe ari yoko hata na government naye kabiyorobya okutana kuri no rya wota kwenda no kwa kaika korobya ni manisa ni basakcheta easy legal processes making it easy for divorce biragira hati biruho ko kwenda kutana no girota no tan aho kwendera hona noza kura no hora ngo bakandike bihandiko bariyo babagana bariyo bagera omukazi kwiyabaye n'abana yazisira abana bumuka akaremeramo no kumbingo bondo bambinga takurugamo mwana wa hata abana yaga batakinda boka kwate no kubagira tabine naza kubashanga yisomero mbaho yabareba yatabareba ya arozara abandi nazara na hariya zana hariya mbone cyoro bakiti kiri kweruka ubundi binjiti kabwa ngo nabezayo konkari ikigambo cy'imikenjano yo mumaka tinkabura ku kigambo na n'uburyane kituri kweta domestic violence umushana akwato mporo atemagura umukazi we umukazi akisha ko warugayo yatahi atafiri agira taha ntafera humo orogirwe ningo abakazi hati nabo bakamanya kugwe kwatara nabijo mushija mbija ho kutambija ho kwa kurugayo naje kushanga yagira tinga ubwo mukazi ari nakanjeriza imihoro mironi mingi tinkwija kuguma nawe kandi icyo nekizibiti kiri kumara nakitwara umukoti nibamurengo kuko nayitaga kutana na n'umukazo ori no tikintu cy'ubwenge no butwaza kandi abituherire munonga ibera okubigambirira tuzatubigamba hati nkeje miringo tujigamba turukugamba kwegesa tukujigamba ngo tubahereze ubwenge okumaraze kutana okwahimara atandi nahimara atandiki ntubagambira ngo icyo ni kibi ahabo kuba kigambo cyarangana kigera ngo kirhanga yaterine hatarigira umuntu owakitanisa ni kigarakamo evangeli ya Yesu yahandikiwe Marko eshura 10 ogwamwenda twashemera mnonga mazima kwija kugira ngo watuganira nshongeke so yuko muhumuriza obugambo bwa bwamuhera twahika aha kintu chamaka yebari munonga mutebekanisa obushwere ni kintu kirungi munonga ngereze ku cyondoza institutions ziriho nyingi government manyeze institutions ni nyingi munonga konkataro institution nungi ndikito nke institution y'obushwere ahabo kuba obushwere rwo bukuzara ebindi byona government nungi din nungi ontura nungi obuteko mu nsomu onutandiro rwo mu institution y'obushwere na namaka nabeshengereza nabakwata intege namaguru imwe barukunyeta waratunga umugisha gwo kuzo mu bushwere nyabura obuhereze kitinzi imwe babugiremo omukazi wawe kora murebe akunurire akubera umuntu murungi kona ebyakwa biri kubura umuntu ko umuntu wena obimutemo abo kwani cyo yashwerirwiwe akabase kwa yabashwirwe ndijo konkarhanga kamuhereziwe ngo muhere kurga umuntu kurire umuntu yijwire kandi nibona kwa kugira ata kwa kugira ebyo kutaragaza ngo nozigena noshwerwa hano yahande makashwerwa hariya kashwerwa hariya omukaza zenga tagira nsimbo
amuherwa byona ubuno yihamu no rwanje rwa rufu no fubwire bwa butakashikire kandi n'ekitindisa cy'amakagitu no bumumbakisha mwo otarubarwa kubomwe ombasisira obushwere otarubara kubomwe ombisiramaka. Okay, we bari munonga ho mwamasi mwe uguno muhumuriza n'umuzire ari mu makaso neshongeze nabana zishingaje kandi yo wabwa no tureba katwamye hine echiwihamu umbi abanagamba bantu mbe tukabasa kweyongerayo kananye tinkabasa kongera ubunda bugambo ebiyagambire bit program ya sisimka echiri munegendo misho bahati tuza kuzomuka mu kace nzeyibisisi no charity bachiri munu bija kushemeza okusashaha ishatu zenyine mutakari TV West. otaza muka yawe okitirwa nk'obusasi n'enaku okalimbagirwa omwanya gwokushemererwa okashekoka kunkomoka omuzaano omuko wanje kuruga omba ankore actors nugutuyawe cyubaro otaferwa omuzaano ogu burwa kashatu n'orwa kana shahe mwezi omwebazyo kandi nigwija kugaruka mu rwa kashatu n'orwa kana shaha mwenda n'ekicweka z'omwebazyo mukamasasure kandi tinkakikoraga nk'ekikugu kyambaho. Nehi